Jenis hak ni laziness rong nok khiwina ni hingke puila jeta jeng step nahanani nangnai awangkha jeng bekha bising tui feel khlainani nangnai eba bekha bising tui wanchongnani nangnai ji yes angni jeno jekhai phano change khlainai yes angni jeno angni je jekhai phano change jongnai okay because jeng jodi jini bekha bising tui ang tui wanchongmong tuya hingke je angni jeno change khlainai ang tui ke feel khlai angke jengni jeno kono din phano change khlai mangla because laziness no je khibina ni je process onek painful to o painful process no jeng jodi sojjo khlainani hingke jeng jini bising tui kaisa mane jini bekha bising tui kaisa strongly babe feel tubunani nangnai yes angni jeno change khlai okay tawangkha number 1 mane jeng step nahanani nangnai and second jeta step nongkha bongkha jeng je kono samong no jeta jeng khlainani sele ba jeng o samong rong no jini babe onek kothin nangjago o samong okay to samong no jung tama hinjang nai kisa